they feel like everything is, dali ra kay inastap of a finger, makuha na tanan. Our generation is so distracted. Okay ram yung inom, pero in moderation po siya. Kailangan makasabot din ang new generation how it feels to trust the process. It's in the hard thing that gives out the best result. We take action. Oo, mag-read ko na doon. Eh, importante din kayo na, may buong lang ka, uwes lang mo, ang di kabit. Asa una gani, og balit ka punalan, big roller. Matagal lang magjowa, pero wala pang thinking. New trauma unlock. And it creates pressure. Oo, fighting every day. So, gana ba? Dagang mga problema. Or buwatik mabaon mo utang. Mausap na nun ang ato ang mga what we were born to be ba? You know, of course, mong good perfect ang tawag. The distance between your dreams and reality is called action. If we want something, buhatong ginatutan. Bahalag lisod, bahalag sakit. Laos ka. Welcome to Storyang Kinabuhi. Muna ako ang bagong series wherein we talk about life lessons, no? But this time, na ako'y kuyog pirmi. He is my mentor. Please help me welcome si Christopher Aaron Rios. Yeah. Alright, boss. Welcome, boss. Welcome. Alright, then, no? So, ato ang storyaan karon is quite a controversial siya nga topic wherein muingon tana. We are in a fast-paced world wherein naatay generation nga gusto og dali. Na sila yung mga dreams, na sila yung mga goals, pero ganahan sila dali. Usa pa sa dana kuwang sa action. So kana boss, unsa man imong thoughts ana? Kani magong ato ang generation karon, especially you call Gen Z. I think tungod ni sa ato ang mga digital presence bitaw, yung kanang Facebook, Instagram, TikTok. Karon mo gud paspas na kitanan. No, sample mo kag kanang Grab or Food Panda, di ba? Kung nanatas balay, bation lang tag kanang gutom. Laay din ha. Order na ta, miyag tita, ana ta. Pero unsa may connect ana? Karon ang mga new generation karon, they feel like everything is, dali ra kay in a snap of a finger makuha na tanan. Pero sahay malimtan man gud karon na kanang taas kinang proseso ba. Ato ikuan lag reference ang ato ang ginikanan or grandparents nato. Sila sa una, na sila access anang Grab, Food Panda, or even when you talk about dating, like Tinder, Bumble, Grindr. Sa una, ato ang grandparents sa una, magkauyab sila kanang sa birthday, sa kasal. Di ba, may ilaw ba? Ang harana pa sa una. Oo, maharana pa, di ba? Lahi naman ron kay, sige, buhanga, gibuwagan man ko yung ngita tagkuhan, be. Ngita tag chicks. Swipe ta. Di ba? So meaning, daghan na king options. Di ba? Daghan na king options. When it comes po sa goals gani, sa mga dreams na to, expected yun na siya nga dili-dali. As mentioned ni boss, my mentor. The problem is, daghan na kay taog mga digital na mga equipment, which can be used both as a way to make progress, but it can also be a way of distraction. O you agree ka na, boss? Yes, correct, correct. Kay it's so easy na manggod karon nowadays to scroll. Mag-scroll ka for 5 minutes diya sa imong phone. And then from 5 minutes na imong 10 minutes. From 20 minutes na imong 1 hour. From 1 hour na imong 2 hours. And it's not only social media but including kanang mga entertainment which are games. Although, I do not deny nga namang game mga uban nga kanagay mo excel sila. Correct. Yeah, for in gaming, na mo silang pro, which is good na, if ingana man. But for if entertainment lang gani, to pass time, diha na siya mo conflict gani, nga para nako, kana ganing nata kay dreams, na kay goals. Pero, dali kay ka ma-distract. Correct. Our generation is so distracted. And it's in their hands, Ramangod. It's in our hands, at the tip of our fingers, nga naara ang distraction ba? Kana, social media. Diba? Correct. Pero kana boss, in the case nga nga unsa man ang ilahang way nga ma-minimize na nila baron to have more focus instead of kanang more distractions. I think ko andor kanang ikaw Gen Z mo jud ka. Diba? So kita tanan karon na kita social media gyud. So di gina to mapugnan atong kagalingon na dopamine mo guna. Dopamine ba? Diba? Dopamine. Kanang sa cellphone magduta ay, yan lang kumuliho ko, ari na lang ko. Kay lingom gyud TikTok. Ana ba? So kailangan ang ato ang generation karon makaibaw pud sila sa mga values sa old generation. Usahay like for example ako I'm a millennial. So sa una pod magununa pud ko na obsolete na ang ilahang mga values nila or mga teachings nila before, but naagi siya gamit. Balik ta sa katong gadgets. Naagi siya pros and cons. Ang social media na ay pros and cons. Too much of everything, dili pod siya maayo. Murag ko nagkuhan ko, bisyo. Okay ram dyan mainom, pero in moderation po siya. So, may kang unsa mong pag-focus karon,
kailangan makasabot gyud ang new generation how it feels to trust the process sa tanan, relationships, sa life, sa trabaho. Kay karon man gud daghan king options dor. Ikan na kayo nakanang sige kung di nimo work, ari na lang ko. Isod kayo, di ba? Now, there's a saying, Manggod, na mo agree gid ka na, no, nga, it's in the hard things that gives out the best results. Kana ganinging ana, no, nga, it's very hard to keep on focusing on your goals, no. It takes time, it takes effort, no, and some people out there get burnt out, di ba, ma-burnt out sila. Pero, again, no, it's in the hard things that gives out the best result, good. So, same thought goes to that, we want to tag-gym, di ba? Everyone wants to be fit, everyone wants to be healthy, but not everyone wants to go to the gym, di ba? Kay sakit ba ya? Sakit, pamaol, yan na. Pero yung ani manggod siya, good. Nobody wants to go through pain. Nobody wants to hurt yourself, diba? Nang sore yourself. Pero kana lagi na, if you want to be physically fit, you want to have muscles, or kana mga ingana na goals, kailangan juga madto sa gym. And there are great people out there, manggod, who say na lahi ra gyud ang motivation o discipline. Just like sa katoy mong content post, diba? Gym ka. Gym lang ka diag 5 hours one day. Di pahuway ka next week. Next week. No, so like good when it comes to discipline. No, you do it consistently. Right. But another thing pud ganahan ako i-point out ana boss is you do it despite unsay mong emotion. Yeah. Same with going to the gym or with goals. No, you do it tired, you do it sad, you do it angry, you do it happy. Regardless of what you feel, no, you do it. Just do it. No, I think mo agree ka na boss when it comes to our goals, good. No, kailangan kita mo. We just do it, diba? We take action. Oo, mag-agree ko na, Dor. Kay, importante gid kayo ng disiplina ba? Kita mo na, daghang kita mga goals in life. Di mo na siya dali. Di siya ka ng ana ba? Ana gani? So, sakto ito yung gingon na a lot of us, daghan kayo goals in life or kung ako pa ikot ang saying na everyone wants to eat at the table, but not everyone wants to work for the food to put that on the table. Like that. Diba? Una nakapait po ron, kay not everyone is like us, mga good. If we want something, buhatong ginato siya. Bahalag lisod, bahalag sakit, lahos ta. Diba? Which is, I think, missing na siya in our world today. Tungod mangod sa ka-fast-paced god, no. Again, with our phones, with the internet today, it's a fast-paced world, no. Pero it can be actually used as a way to make things faster, to progress faster with the use of the internet, di ba? If you use the internet wisely, unlike nga ikaw ang magpa-use sa internet, the purpose of social media is we utilize social media instead of social media letting us being used. Correct. When it comes anang mga goals, mga dreams, although no, na times sa social media nga mo-motivate ka. Pero again, motivation is temporary. Motivate lang ka, work ka dig mayo 3 days max until ma-burnout ka. Correct. And then the following days, days becomes weeks and then weeks becomes months. Tapol na pod. Sayang na siya para nako sa ato ang generation karon, especially my generation sa Gen Z. Witness gid ko na nga dagag dreams, no? Everybody has dreams, everybody has goals, but they lack the action to do it. Nagitawag karon boss na trending sa mo, mura sig slang na gani sa Gen Z. Ang tawag niya is law of attraction. You manifest kuno, manifest, pero kuto ra sa manifest. Walay action. I believe manggod no, law of attraction should always be paired with action. It will not work if kotobra ka sigig manifest. And truth be told, mo gyud na ang reality. So you have to put in action in your dreams, no? I believe in the saying na the distance between your dreams and reality is called action. Ako gina-realize na Dor, no? Mo-agree ko nimo na ang digital age, kami juga siya karon to really fast-pace everything, fast-track everything. Negosyo na to, atong career, tanan. But naagid siya dark side that needs to be addressed yun karon. So I think everyone na siya, may kag millennial, Gen Z, or baby boomer, ma-expose bitaw na, okay, sige, so I have a lot of options right now. I'm not going to commit to anyone. A job, life, a relationship, mo ni lisod, diba? Okay, example, may kag marriage. Ngano man na kanang kuan, kanang karon kusog na kay comparison. Na nay uban na dugay na kay sila sa relasyon pero pa sila naminyo, pero nay uban na dali ra na. Mo man ay bag-o ron na kuan sana. Matagal lang magjowa pero wala pang singsing. New trauma unlock. Comparison siguro Dor.
not to just Gen Z, pero tanan. And I believe it's different siya nga kanang for every generation, no? I'm always surrounded by kanang Gen Zs because of course I'm a Gen Z. No, I'm not surrounded much by the millennials and the generations ahead. Pero kana no surrounded by Gen Zs, I believe naka-observe po ko anang kanay mo example dugay ng uyab, Di ba? papay sing-sing. No, I have observed that pod and it creates pressure. Oo. And sometimes nangod, I believe pressure can make us do the wrong decisions. Diba? May it be marriage, may it be work, may it be our kanang other aspects baron. There's a saying na intelligence is low when our emotions are high. Diba? The pressured kay ka ba? Diba? Unfortunately, no, napog ko yung mga nakitaan po na kana gani magdali-dali na sila nga maminyo, dali-dali sila nga nay anak because of peer pressure. Diba? May it be from social media or kanang traditional nga chismis na kanang sa ilahang mga relatives baron nga, uy, wa pa mo naman naminyo, wa pa mo may anak. And then, as time goes on, naminyo na gyud eventually or nanagay anak, pero gubot. Mo na. Gubot sila. Mo na, Dor. Yung kog sample, ang effect sa digital age to marriage and relationships. Si marriage man good or anything in life, like career na to, trabaho na to, it requires other than discipline, more related siguro siya. Discipline and commitment. For example, kita mag-gym ta. Kailangan ma-committed ta sa atong routine. Kung dili, wala. Di ba? Klaro. Muna, sakto tumingon na. Sa marriage pod, everyone's getting, magdali na maminyo, pero it's actually a commitment. Are you committed to having kids together? Committed mo sa inyong finances together? Committed mo to fighting every day? Or gana ba? Dagang mga problema. Or what if mabaon mo utang? So, man ninyo. So, di ba, selfless mong good siya na kuan, no? So, sa pod, ang kita pong laki or sa babae po, pausab na no ng ato ang mga what we were born to be ba? Itong sa effect sa katumingon na peer pressure siya. Although, dili mo gitanan madano. For example, ingon na situation, mahadlok gid ko sa ato ang society karon. Kay lisod kay siya. Kana one aspect lang na ang relationship. Career. Siyempre. Kung makita ka karon, ambak-ambak na ginang style ron. Sa ato ang ginikanan pa na 25 years sa trabahoan. Pero sa kumama o before pa sa life, 20 years sa trabahoan. Karon bihira na ginaingan na doon. Mo lagi na atong topic karon nga in a fast-paced world, no, in our generation today. Even karon no nga there are a lot of kanang dili normal na mga practices or dili normal na traditions sa una nga normal na karon. Parehas gutan lang, no, of course we are not against it. Pareha ng same-sex marriage, diba? It was not a thing before. I think a lot of there are a lot of kanang traditions sa una or practices sa una kanang not normal before pero karon normal na thanks to social media, thanks to the internet. And there's a lot yet going on when it comes to social media. I believe it depends on how you think, which one will you absorb, which one will you deflect. And of course, manggod bosti, manggod perfect ang tao good. I believe nagi kanang natay mo absorb na sa iyo pod. That depends on how you think pod, and I believe that's where the people you surround yourself with is important. So aside manggod from the social media, of course you have your friends na who might influence you, may it be good or bad. Now it takes a lot of critical thinking in order to follow the right path in a fast-paced world nga karon, diba? We are in a generation where it's so easy to say I quit. Sakto jud. Ikatanaw nimo dormo lagi na ang dark side sa ato ang age karon ba. Okay, with a lot of options today, it's so easy to say I quit. Ang pinakakuyaw ha, kay not just sa career lang, not just sa mga butang lang kanang nakimakita na nindot na butang unya na mas nindot sa marketplace. Ang kuyaw jud ron, nikatay na siya relationships. Muna lisod dor kay mo ka, let's say kami niyon. Pwede ba day na sige lang naman ko ilain. Ako na mag-annul lang niya mi. Mag-annulment lang niya mi. Muna kuyaw. Karon for the gram naman good. For the gram. For the gram naman good. Di ba? Mo naman na slang ron. For the gram naman. Tanan. Muna lisod. Kay everything is for the appearance lang. Pero behind it, balik tayo. Kasi may yung kag-marriage. Daghan ka na siyang responsibilities behind that way. Di ba? Anilot lagi paminaw na we're married, na sing-sing. Pero what if mabaon mo utang? What if masunog yung balay? Kamu pa baghagyapon? Di ba mo na ang problema ron? Ako, even sa akong batch ron, daghan na kayo mag-post, ana, may buong lang ka, 2 weeks lo, buong di kabit. Karay nga na ba? Ana gani kay commitment mong good siya. Karon sayo na kay i-ghost.
Oh. Di ba? Ghosting, sin. Ipo, baka na bag-o gani ko nakibawaan ng kanang i-hold sa Ganun sa iPhone? oh, ang niingon ako ana ako uyab. Sa una nagani ko chat, kailangan jud ko motubag dayon. Pagibaw na ko ana ala pwede ta mohunat sa. Bitaw binuang daw bago this year ako nakibaw. Di ba? Mo nang effect ba na hala? Sige, it's awkward man to talk. Ako na lang sa tanawon. Sa tanan, no, it's kan good. In a way nga, nagid say kana mga dark effects gani. It's a thing good na diha pa siya na nigawas na sa to alang generation. Of course, atong mga parents sa una, atong mga grandparents, kailangan pa magsuhat og letter. Ipadapas post office. May excited pa mo reply. Dugay pa kayo maabot, diba? Like, agad kayo sa una og karon. In a way, boss, no, mo lang personal experience nyo when it comes to the dark side effects of social media, may it be your work, imong relationship. Kuan, kato, one of them to, na karon man gud na, sayo na laki isin og mag-ghost ta. Masamot na gi-appeal na ni Facebook ang nga effect. Kita ka, sa imo una nakatubag na ka. Pero nabiyaan din nimo. 2 weeks na. So, makalimot na ba na how would the other person feel? Sa akong experience na ron, one of those things na siya na murag maigo po na ako mental health pod. Ana gani ka nang nadaghanap din ako wala na tubag. Usahay pod since sa pagsigin na to ka ng social media karon, kusog kita mo procrastinate. Just guilty ko ana no. Kana bitaw nigmata nimo, naditso ni ka mag-cellphone ka, di ba? So nausab na gid ang ato ang way of living. Even us, no, bisig kami mag-guilty, magyapon man na nga na times, pareha na nga mo procrastinate ta. May it be using our phones, may it be going to the computer baron. Of course, kung wala pa ng computer, wala pa ng phone sa una. The past generation would read a book, would take a walk, would go outside, di ba? Would get some sun, di ba? Katamo yung ana sa una, pero lahat na gid siya karon, and if di man gud siya productive, of course, we are just delaying sa ato ang mga what we want in life, no? May sa ato ang goals baron. I'd like to quote on, no, a similar saying ni Joseph Sabelio. I believe na kita katubos ningon si Brother Joseph, no, ningon si Brother Joseph nga this generation is too weak for real advice, something like that. Correct. Unsa man nimo ang ma-say ana, boss? Would you agree ingana in a way? Mo agree ko ana kay maybe kabantay ka mga new parents mo gud ron. Maybe tungod sa ilang mga trauma sa una na kita ako gadako ko yung anahan, bunalan ko. Unya since childhood trauma man siya, ang mga new parents karon mo ana na digito na ko buhaton na ang gibuhat sa akong mama sa una, mga parent nako. Mo na ang problema kay sometimes kita we think na nga to ang the older generation daghan silang sayop. Yeah. Wala to thinking. But dili they were there sa ilang time for a reason. Kita pod. So naagi tay mapulot gyud na mga learnings ba na pwede. Like ingon ana gudor. Karon, according to studies karon, ang new parents karon very lenient na tungod kay syempre lahi mo gud ang generation before kay mamunal, luhod tagasin. Ana man, di ba amo ko kasuway baka ana. Ako kasuway ba ana. Kanya sometimes kung dili ma-receive og tarong sa bata, ini kadako niya na siya kalagot. So may tabo, inig na ako'y pamilya og nanak ko'y anak, dili ko ni buhaton. Which is very wrong. Vital man to. It made you who you were right now. Ako wala jud ko'y kasuko ana sa akong parents gyud. Okay, kibaw man ko na sila nagitoy point kung ano. If you take that away, you are building a generation that is weak. Sakto si Ongat, di ba? Ngat. Kuan po, di ba? Aside sa ato ang household, no, sa atong parents, in schools po, kapila nagigog kadugog ana sa una, nga kana gani. Sa una gani, og balit ka bunalan, big roller. Ibagigada ka mga stories sa una sa school, no, nga ganang nabayad og kanag chok, kanag yung bunal og roller, bunalag stick. Eventually, inahinay Wala ka kasuway na ron. I believe nakasaway ko, elementary. Before to na, nagka-stricto na ang mga kuan nga. Tinood yun, no, nga, it's because of that, no, nga, katobos na enlighten po ko nga perspective, mga removing that misses a piece ba, kumbaga. It misses a piece wherein it was vital, no? It was being done for a reason, good. Yeah. It was a way pod of discipline, man, good. Oo Di ako, kapila ko kasuway na ako badlungon gi ko elementary high school. Kasuway ko ka ng dugay kayo gipasit on the air sa hallway na mo. Karon sus may baw ana. Patay. Patay. Masok ko yung parents sa kuan teacher. I-post na sa Facebook.
tangtang na trabaho sa maestra. Kaya ang bagong generation na parents, mo naman ay masuko. Kaya sila sa una, daghang kaya silang trauma. Mo na problema. So kanad, in a fast-paced world wherein ang generation karon ganahan na lang og dali pero are not willing to put in the effort along with the procrastination, the distraction of social media. If you are able to push through that obstacle, that challenge wherein dili ka magpaapekto og palabi you still work, you still put in the effort, you are still disciplined, you are consistent. It goes to show nga you are part of a very small population of people who are very determined and very willing sa ilahang mga careers, sa ilahang partner, or sa ilahang other aspects ng good sa life. I believe mao lang na amo ang episode karon, no? So I hope na enjoy mo sa amo ang episode. This is episode 1 of Storyang Kinabuhi, and we look forward to seeing you in the next episode. Boss, maybe naka last few words. Sa ato ang mga followers na gatanaw karon, I hope that you would realize that masking unsa pa na ka daghan ang ato ang goals in life, remember na importante kay ang disiplina ug ang pagkugi. Okay? So dapat dili nato nakalimtan because nothing in life that is worth it is easy. All right, see you on the next episode. All right. Bye-bye. Wow.